Okay, bafunjani. Khuluma noLondiwe Nxumalo from iLabour Laws Enforcement. Sisuka la sikhuluma ngeenkinga zabasebenzi. Sikhuluma ngeenkinga zabasebenzi. Simela abasebenzi bala eMzantsi Afrika. So njengoba silapha sike sathola izikhalazo noma ngosama-grievances mayelana nodaba lala ekhaya noma kule ndawo enisebenza kuyona ne-Big Joe. So asivile la mfowethu ukuthi sizoxabana nawe siyiLabour Laws Enforcement, but for the sake ukuthi siya-understand ukuthi ubuntu kuyela ndawo kude, siyakucela mfowethu singakubizeli wena i-SAPS but u-SAPS sikubizele umqashi wakho because uyena okumele a-account-we akunika, but sizomcela ngendlela ehloniphekile. Kungathiwa iLabour Laws Enforcement ihambe ikhipha abantu but ngendlela engakhona efanelekile. Siye senze kanje, siyanicela ningazenzeli nibe nzima. Iy'nto zenu umqashi wena anikoleta zona nizoyithola, but sina siyiLabour Laws Enforcement asikwazi ukunivumela ukuthi niqhubeke nisebenze noma nibe yingxenye yabasebenzi bakwa-SAPS. So ukuthi ngicele la mafini mfethu ukuthi nje ugqoke ushintsho umqashi wakho seyazi okwey'mali zenu. Sizokhuluma futhi nani soba in touch ukuze nithole iy'nto zenu nikwazi nani ukuthi nizame impilo ningasemakhaya because ekugcineni sibantu abamnyama sibe ngazuthi siba nayo, but sinicela ngesimo into ayikho ngani ingomqashi wenu yena wenzinto erobo, ingakho sizodila naye. So besicela nje kungabi kubi because singakwenza kube kumbi nithende kuthiwa ekugcineni bengazuthi yabo kanti asiyifunde. Into esiyicelayo nje ukuthi nishintshe nigqoke umqashi wenu se-aware uyazi within 1 hour futhi nenikhanda nimninde ngaphandle zizokwazi indaba yenu, but asikwazi ukuthi singathi qhubeka nimisebenzi. Bekuyilokho nje ngani besicela uma ngabe ukhona imibuzo enifuna ukuyibuza nizoyibuza nilapha, nathi sikhona siyindawo, but kumele stop i-operation umqashi wenu akwazi ukuqasha abantu bala eMzantsi Afrika. So ngiyacela ngicela nozakwenu laba abangaka asibe nani but sizomcela kahle. Akuzukuba kukhona senithatha amavidiyo ley'bantu abamnyama njengathi just ukuthi ama-language akafani but imnyama sonke. Ngiyacela mfethu because yabo ngibingelele siyiLabour Laws Enforcement sifikile la e-Big Joe's osemigray sila ngaphakathi siye sathola iy'nkinga kanye nama-foreigners awu-3 aseqoshiwe. Lama-foreigners umqashi wala ekhaya uyathembisisa abasebenzi bakhona. Le video siyiLabour Laws Enforcement siyenza phambi kwabasebenzi bala ekhaya because uHaron umuntu obesenza la ekhaya sikhulumi sebahlukumeza vele naye abasebenzi. Samtshela umphathi wakhona i-owner ya-Big Joe le ephethe la ekhaya, sayitshela sayazisa ukuthi siney'nkinga ze-minimum wage, ama-contract, isikhathi, bese kuba yilabantu bokuphuma, bese kuba ama-payslip. So wasithembisa ukuthi uzokulungisa lokho, uthe sibuye it's after 2 weeks or 3 weeks uzobe sekwazi ukushintsha ama-contract kube ngendlela achazayo ukuthi umuntu wenzani emsebenzini wakhe. Ama-payslip uzobanikeza njalo ngoba kuyihoqo njalo ngenyanga bazowathola, but abasebenzi bala ekhaya bahola ngesonto. Imali ade beyihola ngiyayisaba yiyona isizonyuka, bazohola according to minimum wage. Nomuntu umsebenzi awenzayo sekuzochaza kwi-contract ukuthi mina ngenza umsebenzi othile zohola imali ethile. Bese ukuthi sisakhuluma indaba yokuthi uma ngabe kuyi-holiday, kuyi-public holiday la eSouth Africa, kunomthetho ukuthi umsebenzi uma ngabe ebiziwe kumele athole ahole ngokwe-double pay ngoba lelo holiday lelo kumele akhokhele kabili. So senza le video lesiyiLabour Laws Enforcement, kukhona abasebenzi, kukhona nomqashi wala ekhaya. So siyabonga. Sizocela yini ukuthi can you please say something of what you have said, the meeting that you have regarding these grievances? So we have told them we're making a video. We have told them that okay, you have agreed that you're gonna change contracts for your staff, you're gonna give them the payslip, you're gonna pay your